Nkethinkatho na ntune mutegeri bwega nontu bakwana kanya kugwatanira na uni kiri weru tha mugwanja mbitagwa Ntinyeri Kinyua tukenjiria nteto chieture ni mwandiki munene wa kiama ge gutetera arimu kia nati ntere cha Nyambene no ritia chiari gutigira batekurekeria na bao ntukia rujo onde mugomojo arimu juirigiri kwithajo kianjiriria. Nicholas Chabari atumenyithia nkuruke thikari kakurea kutuingire matakwa ya Jumatatu. Msimamo watu ni kwamba Sunday sasa sio tukuire mugomo yote kambiria kwa Monday atani bonde tukutane Maua pale town ni ndikuota yetu ya Nyambene na tuambie serikali kwa lugha moja. Kama ndio lugha watasikia tuambie. Ankira athaino gutironekana hata kuonekanite embetere gatigati ikarimo na ankiama ya kwandika arimo TSC kana athirikari nontu bakwithirwo monka athaino arimo bariuga no bakathi nambe na kwanjiria mugomo gwa ntu ya Jumatatu. Polisi na antu baba ange ba displaced forces bonde bwo bakuongerwa misara nindi nanga thirikari kethoke kwenda twira Jumatatu tarehe 26 tukiana babu aciari bwo kiana benu bwo endie kwa polisi na antu arimu bo batita school atani batita ko arimu bama tutukubankanya wakiwa ibakonda wita nwara strike ini antia mtukomia ku nene ni anaba na quality ekdomo ikenama ili tukaromba thirikari kwetio pole mantia warimu bakareka arimu baita strike ante kedomo ikiongake kiti tere nontui anto bombote eduka obatwe nonto bobwa CBA collective bargaining agreement nonto bakudhuritura nete athirikari ringi ibandike ana baraba junior secondary school 46,000 of them were permanent and pensionable nonto baatura bandike bar interns na imakosa kuandika mwalimu wale intern kabo amuandika on contract lakini kumwandika intern means yeka ku practice kwa mwalimu yeka tisi kwa mwalimu kwa serikali ituanete hapo baba andike na wengo ibo kumenya ibo ure baba andika kuma July 26,000 wachoka baba ange by mwezi wa 10 na yomwe baba andika na 20,000 46,000 yedire lakini za ito liwa the 46,000 were permanent and pensionable terms of employment na after that ba andika 20,000 more no ntwana bakenya iba kwenda kuritanwa na atani bakare akuria bakongelawa utibwa meario no yegwikite kiri kiatho oke akuritaye akwa amwarimu wa tene twe karuti ibarithia nyuma yake kuruta ngui ya warimu kwa miaka 39 agitariria gintu kia batano akithomo gaki kule ao ntokira kuwa miaka eko ndutarite miaka 39 ndi kumairia kwithirwa no ntale muntu umwe uita njira utinaibu antongirina manatha 250 3/4 ya rimo barato kure abo bare ariko bakwa na thiri abra kontuko kwingi bari tengo so ngo chokria madan kado no ntona mpeta kanya karita abo ngoi kuthoma to kare akuthoma indiga chuo muno bwana bakwa bathoma bedra bange tugethwa twina al-Shabab tugethwa twina al-Qaeda tugethwa twina mungiki yoyo ngandu michi so anora kathoma bonde utemuntu to tukwaikira utoka matasi line na ngwiro ya kuona muntu othiria form 4 baba tathiria wathiria secondary utewo korona yete tondo no tewo kethira kamatete C line sababu ni nagomnya biondo tenyo boria byo ito tondo ni toria togoro yaira so ngethia ndiuga atire endia na benu chukuru Kumagebe North Beton Class Chabari. Mutari wa Kawira Mwangaza kirima tujegi watho wakiri Mugambi Imanyara nethiritwo akimeneria mawakiri baraba kuga gavana Kawira Mwangaza atikuthingatira watho nyuma yawe kwithirwa agicoka obisine na ugite baketha bagicheteneria kumutetera mwaka kinya kiri koti nene iria niyo Supreme Court. Muthuri Muriuki na report ije Nandi kulingana na wakiri Mugambi Manyara urano winya mwajanikirira Kawira Mwangaza augite watho bokoti mbura itire nyuma Kawira Mwangaza kwingwa ni seneti augite watho bokoti bugite ati utuntunya bumwe bubiri kurikithwa bwegie gwitoka Kawira Mwangaza ja gavana court onda ire yaumire yaugire ekurungika resolution chondira chakurukirwe seneti ntukwira including resolution ekumuimpeach
including declaration ya speaker ya kuga Kawira Mwangaza ni impeached, including any steps kana matagare yaro yomba kujukwa kenda enforce resolution zira cha Senate. One of the matagare yara bajuketie iweta wiki ya resolution wa government printer ba printerwa gazette notice mantu yare yonde ma iyerirwe ya kurungi kotini akiwa ntu babaingi barabe na nkurani na uge bobo babwiru kinya kotini ndikenda gutoma nkuruki nambuge gute confusion iri au completely na baba kugereo dina very simple advice ukethirwo utikumba guinterpret kotonda uchoko koti weje ne kotonde u ukamira iguinterpretire kana ikwire ora kotonde u ikuga ugeto kuria koti uri onde ni kuga ngava na chokyo bishi ukerwa yikanari werwa yukana werwa ali ugeto kuga ageto bishi so urampomba kwa advice yantu baba tikwirwa very simple kotonda na bamwima wakiri kinyabe na ndigirira tukanenya na bene experience yankurukire miaka 30 ndipo advice choke ni kotini wire koti bu interpret kotondeu kethira butikumirewa indi amna bobu ariwa Kawira Mwangaza tingava no mbere kwithura yangi seneti indi koti kethwa kimuchokio bisine kwa uni atabu kuga Kawira Mwangaza wati bitekudwa ali obishi na kotonda ni muchoketie kabwe na koti ingi kana bwina sheria ingi nene nkurukia koti ya Kenya na ndira mpombo bwira bwiri kale ni bukiringa gituma nau bokale bokiaria nau mwitone bokigera ya kwagio among yourselves we pretend abo alinga ituma munoki mtu gastoka lakini ngogeka gitata ikenderea akiwa nandi mumero na menyati igamba riri nitithira kwa ntiku inkai na kwina umbadibo munene muno igajukia miaka kathumba na kagita kau konthe nandi kawira kethwa leo bisine tumete Senate tuitite High Court na tuma High Court uroga shinda either Kawira kana ivo uungi ageta Court of Appeal na Court of Appeal uroga shindwa ageta Supreme Court kutugetikiria gushindirwa katikati aja tikawira Mwangaza tiba bange bakwenda kumuimpeach kwa igamba riri rikathirira Supreme Court mbere tukinya Supreme Court tutikinya mwaka yu tutikinya yu yungi no nintegete na assessment yakwa ya magambo reja tako tukakinya 2028 so nkwenda ubira butige mpwechi ya kuthugania gitiki angava ni vacanti kana bokeja ruju yanga kinya igamba riri dry court boko yanga gitini hapana kesi yeje geta mwanka Supreme Court na Supreme Court ire guru muno nega take time but in the meantime urokedo akaririte gitiki angava na Meru County eta wa mheshimiwa Bishop Faith Kawira Mwangaza excellency na muthire nandi akethwa kiuju kiribaruga iria Senator Meru Kathuri Murungi alikite mutario mathabu wa thirikari ambwire Kathuri Murungi uju neshimali nene muno untu bwa kurigaria sana kuona senator akiuga mbechi ile chibwirite kuja Meru County kana county ewe irungikwe akwari na resolution ya kuma Senate ya kuga Kawira Mwangaza atuika impeached Meru etiona mbecha. That is the first question. Number 2, mbecha yikwe ya Meru County kaikwe ya mukone ya Kawira Mwangaza kana ireja account ya Meru County chiritira Meru ngugi Dhulumurioki weru weekend mutirijo kangangi Sasa cho gavana kaunti ne Tharaka-Nithi no chitite na mbere kumata bubone nyuma yora ni mubungi wa Marakare Kembiuki kuoneka kugera migwi Susan Ngugi Muindu akiuga na gutumira mirandi reti ngurwawe guchaka gisiasa na ejenengerekana na wakiba Huduma Center burakurikithia bwa kirungu rwa CDF ire harungamirite atongoria ibatige gucuragira mirandi ya tongoria bara bangi bagitujaga bura baretete mirandi no ino nio miario ya mubunge Kare Kembiuki akiorotera mubunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka-Nithi Susan Ngugi wa Muindu iguru ria Huduma Center ya gichigo mbunge kia Mara mbaricha kiega nguru antu batige gukamana muthara jweni okinyethera kuanga niguo araretire Huduma Center Mara
no kamenya uko kwena antu babarugithie twa kana CDF thirikaina eja murungu aringa kiama all of a sudden kwatuka tukuona mpesa jia gwikira machini ije ja konangania service ira kuria Gareke ariuga mutongoria uyu erumiritie na gucugia kugwetanirua na Huduma Center ya gicigo mbunge kia Mara akiugaga unduma ino yakitwe na mbeca cia CDF ya gicigo mbunge giki riu kagwa buga ni lengi aria malogo wangekareke ngakwa kareke makuchukule ni kukuga na giranga nini taimanje ni gomethaka na ndoke na longa maguo gu mama ukinambia kuga nga Huduma ni nionda ona atari kuga sentence alikuwa amesukishwa menya kwende antobe ya jinga Mbioki yaritie mamare mbaritia kaganja owandia mitheru kiri gicigo mbunge kia Mara gutetheria gikundi kimwe gia aturi mbarinu kwibukiria na kwivira mbere ona tenti jombe kona mtu yake na lingwa mbisa kene wenu wala aretire nena antu bakaganja barutire mbesa nawe go twauga makinya mantu ma MCA mithirwe kathurana kana tebu yakinya antu a mujumbe mare kathurana lakini nati tuli mala kune tugufuti candidate gigitikia mama county na gitikia ngavana at the county level itumesikilizana mwana bubu ariuga wena kugwata mbaru kithomo ndeni ya nthiguru ya Kenya gutuika kiotheri mbacari cionthe iria ciumba kwithirwa ikinenkanirwa kirimo bichi mwanya mwanya kwithiranua na kunenkerwa kirirwangirwa kithomo kienda kithomo ndeni ya nthiguru ya Kenya gituika kiotheri muciari atakorutanwa ndururu itwetikania thirikari ikamate mutharaba jwa kurira ana bonde kithomo kionde gituikia ni kia bure gutino nduru no mwe gwitwa kerwa ndite kuoda medicine kana odite kuroma degree ya education kana odite kuroma degree ya odite kuromera ke wewe utasoma bure mbasa yule anenkanagirwa yonda serikali chukua upatiane ufanya masomo yote ni ya bure hapo tunakubaliana hiyo ya sindi ya buita mende ya mbasali kana tebu ya kaunti na jumerie ira ya dirika na jumerie joni je kole kaboni kemwe kidomo keto kya bure nebagana bakugo kugenda nkamya blanka alinga kula ne uma bwauga kidomo keto kyambi na mbasa jonde je kole kaboni galeko twauga mpesa jonde ilinganirwe mbasa liu jonde ya dirikali ya mujumbe ya mama county ya MCA ya ngavana ya presidenti jonde ilinganirwe je kole kaboni kidomo keto kyabu tumekubaliana kweli may of that opinion say aye may of the contrary opinion say no I have it kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi abunge ni borete gutigira ni bagutumira igina bya CDF gutigira ni kuguna aringi kura ni baengerekana na utumiri bubwega bakigina kiga CDF rabwethito bugikujira rungurwa mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro Kirindi unge tueshigo bunge ya Kiharu kaunti ya Murang'a ino nijo barabara igotogwa togeni kiri skuru ja mwingi ntere ino barabara ile igototonyikire maskuru amwe na irathi jina Cabros irathi na bibione ntere ino jina Tiles amwe na kwithirwa bibia kibojero kulingana na mubungu wa gishigo bunge giki Ndindi Nyoro mama ni matunda makigina gya CDF kigina kiria kugane kigunite anene akariba Kiharu ngiri magana maili bola kubaterie. When we make the environment habitable and very convenient for learners, the same Tiles and the same Cabros have a way of also smoothening their mind. Na kwa hivyo wanaona wanasomea kwenye iko inafaa, their confidence levels goes up, and that has been exhibited actually through the results that we have had in Kiharu. Ukiangalia mwaka jana na the other year, we have had a gradual increment in how we are performing. Aidha mbisene ya Kiharu ni mea yoroto kira kariba ishigo bunge binge mpako mde ishigo bunge binge ona bila bina bunge bala bekarititi ni miaka mingi bitarona meradi teno abunge le ubakiri kagere mkwa imwe mpaka geshigo bunge ya Kiharu kwithomera bula bagatomera wega kigina gya CDF. Nataka kuambia karibuni sana Kiharu. Tumekuja hapa ndio tuangalie jinsi tunafanya kazi kwetu na vile kazi inafanywa hapa. Come here so that we can feel the experience we have been looking at
through the media and also through the social media, and we have found out that actually what we are seeing is real. Kiri ndionga yao ya mathomo ntereino abunge baingi bakerethigete bakajuke miradi emwe ila Ndindi Nyoro ambete kwithirwa kiambiria ntereino ja Kiaro kienda kumiambiria kiri icigo bunge biao. The biggest lesson that we take from here is that you can use creatively the little money that you have and you give a lot of value with that money. We take home the Elimu Bora program, mambo ya labor based, very good. We are trying, but we are taking home the Elimu Bora program. We have felt the experience of utilization of resources, especially when you use labor based. You will find out that with little resources you are able to do much, and the beauty is trying to make sure that as much of the resources that are available goes into actual work. Unajua kule kwetu Thika mjini watoto ni wengi sana, na ukiangalia hawana school fees ya kusomesha watoto. Nilikuwa tu nakuja kuangalia vile amefanya ikawafanya watoto waweze kusoma vizuri na wazazi walipe pesa kidogo sana in terms of per term. Ino ni skuru ya Kambirwa, ile ni imwe ya skuru ile jombete kwithira ikigunika na muradi ujo wa mubungu wa gicigo bunge iki Ndindi Nyoro akariba ingi bala ni boba kuruta wira kire muradi ujo bakere ithagia kugunika kwao kumane na muradi ujo. Vijana shule watakuja kusomea hapa, wakifunga ilikuwa dust, for now is cabros na kuna their style, so they were able to perform well and do division well and good. Kwanza wanafurahia sana juu wanakuja wanaona vile kuko wanafurahia, hivyo wanafurahia, si ndivyo wata improve vizuri, tutakuwa kusawa sana. Kazi huaga inatusaidia juu sasa kama saa hii itatusaidia kulipa na school fees na watoto wetu waendelee na masomo. Kwa siku napata kitu 1000 na inanisaidia kukimu mahitaji yangu. Kando na gutenga kiyina kirego kire kithomo aruta kire skuru ino o juma mwisho wa mweri bethagirwa bena kanya gakure chapati na dengo. Miradi ingile gunite kariba Kiaro niletumite gicigo bunge iki kwithirwa kiki mbere kirutumirwa kigina ya CDF ni uthondeki bwa barabara amuna kwithirwa kwina roje kirinja nyingi. Abunge ba icigo bunge kuma Nteringi ja Kenya libakirege kwerekera imwe kwa imwe mpaka Kiaro kwithomera ula babateri gutumira kigina gya CDF wega kiri miradi ile na bata tagukiria kithomo na kuthondekwa kwa barabara kienda gutigira kari nibakuona kiguni kia mbesa jao. Ujumbe wangu kwa MP wengine juu hii Kenya ni kubwa sana. Kuna hata mimi nimetoka Kirinyaga, nianzie huko Kirinyaga. MP wa huko awe na maendeleo kama huku. Juu Murang'a maendeleo iko sawa sana. Wambunge wengine ningewaomba watie bidii kwa kazi zao, ili hata ukisimama kuongelesha watu wa eneo lako si maneno tupu, ni maneno na kazi. Hata mwesha kuja hapa tuambie hivi, unajua na tuambia amefanya kazi. We must keep on refining what you are doing, and refining what you are doing, the benchmark should be the best. And if you have what you've already done is best as of now, then that is your flow and that is your basis. Strive to do better than what you are now so that things become more improved. Yes, as a leader, you know you are a politician. Na interview yako ni wananchi. So saa zingine you get to fall into a temptation of doing everything everywhere. And you know when you are everywhere doing everything, it ends up being very minimal because you are spreading yourself too thin. So saa zingine ni vizuri ukiegemea muradi inamalizika. Kuma gicigo bunge gya Kiaro Mbeta Antony Rangi wa Kathenya. Katho cha mwanya kirigo mutegeri tanambira kurumira ntiso chetu nchokerete nyuma kagita kate kurata. In Zari, nothing is certain. I don't think we'll ever be the same again. Will you survive the jealousy? Unajiona tajiri, eh? Zitaisha tu tuone utaringa na pesa gani. The secrets. Ukiambia mtu yeyote boss. Nini uniambia Lona? The deception. To family. Will Nina survive long? How is this possible? The ultimate face-off. Zari continues weeknights at 8:30 on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163, GoTV channel 3. Je,
Unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Mradi wetu unaendelea vizuri sana. Tatizo ni moja. Tatizo gani tena? Hapa kwa roofing. Mimi najua mtu ambaye anaweza kimu mahitaji yetu kwenye mtandao. Msikubali kulagaiwa na matapeli. Duralong ni mabati laini yenye rangi ya kudumu kwa muda mrefu na pia imetengenezwa kwa nyenzo zenye ubora wa hali ya juu. Usisahau pia imeidhinishwa na KEBS. Na la muhimu zaidi, unapoyanunua haya mabati unaletewa bure mahali popote ulipo. Duralong mabati, rafiki wa kweli. Duralong mabati, tupigie simu kupitia 011 058 1292. Duralong mabati, tested, approved and trusted. Ibwaga gwetana mbere kurumira nteto cietu arimi ba majani kuma kaunti Embu ni bachumirite gukenera gutarwa kwa Enos Njeru jamukariri giti wa KTDA. Enos Njeru nande akethirwa agitungata kwa kipindi kiawe kebiri turatukumenyithwa ni Rita Mwanike. Arimi a majani thiini wa kaunti ya Embu ni makenererete na njira nene kuthurwa ringi kwa Enos Njeru ariwe mwene giti wa ruvonge rwa KTDA. Riri ni rita ya kairi riake kuthurwa tamu ya miaka 3. Tuyaba muthenya umuthi tugikenerera urimi wetu uria cucu wakwa ni mwitire cucu athiete na mbere na guthie akienda turi matunda metu ni manjani avandire tene twambiri kubatangia mbona cia kathumuni na nginya ribu na kimya kamero mwanya ni gwene na ikeno kingi muno angera ngai ya mwambari na mukunekire
tungurune murungu ya mbia nyingi nyeshia mwina bonus twikirite maundu mengi muno kuma atonya gitiri giki gia chairman areta mogaruruku mengi muno tukegwa tugicokia ngatho na tukegwa tungithie na mbere na kumuboera Ngai na nigetha nginya ya bau bengi atigaritie Ngai athia akimukinyithukagia ndu wakio kuwa koragwa nakio no tungato cia koragwa naguo riu niguo tumite nunga mava na ngegwa tu kwira Ngai ni amutethie nathie step iyo ingi wona nginyagia atuike president wetu. Guku arimi aya magikenagirira wira wake mwega miaka iyo 3 mivituku arai mwene giti ni undu wa kumatethia kugia na maciaro mega ma manjani mao. We have confidence in him. For the last 1 year he has been a national chairman for the tea industry and we have seen a great change and progress. Tea has been moving, we have been fetching good prices. And we are sure, even after today, for the next 3 years or so, which will be the national chairman, we will have good result. The farmers will be celebrating. And I want to say tea business, tea is a business and it does not need a lot of noise. Na varia marenda akorwo akimatethia makiria kuma mwaka uyu niguo makora makiona umithio makiria kumana na biashara ino yao ya urimi wa manjani. Twese kwi maundu maimbere na undu ra ningiuria chairman elect brother Enos ni ati wanacio marai murengo uria wingi onthe agirie kumanyitithania tondu bottom line kiria turenda ni kaitindie kure guru irute wira niguo murimi wira wi gukunthi one mbeca na services ikoro imbega acio matongoretwe ni Enos board members onthe mathie ma fast track fertilizer yuke tondu arimi marenda gwikira amugakuroria guku wetha ni mbega muno ya gwikira fertilizer kogwa arimi onthe ni marauria bondio ya KTDA ithie fast track fertilizer na yuke tene. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Tuingi na njira nkinyaniru na charinga the mwe na nusu ithora na kagita gake gambetagwa Ntinyari Kinyua.